yubile y'imyaka 50 sinzi ku buhanga bw'ibyuma. Zamuri mwereke itorero. Kadukomera Imana amashyi menshi. Mushumba arakoze. Mbere yuko mpaba rero mama umwanya, abana banje bafite yubiri ya sekuru. Ela, come on. Bagiye kuvuga yubiri ya sekuru, hari uko bayifite. Josh, uramufasha? Biga ku ishuri rya Katolike, nababwiye ngo ku papa afite yubiri bayizi kuturusha. Reka twumve, tindi microphone. Ni mpereza umwe bo kitabatangira undi ataragira ni mu ntabara. Yubire ya sokuru Nyagasani Imana mubyeyi wuje urukundo n'impuhwe, turagushimira ko watwohereje umwana wawe Yezu Kristo, yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya. Ijambo rye riratumurikira rikayobora intambwe zacu. Ku musaraba Yesu Kristo yadutsindiye icyaha n'urupfu, atwuhagiza amaraso ye, asenya inkuta n'ibindi bitanya abantu, aduhuriza twese mu muryango umwe w'abana b'Imana, mu izuka rye n'izamuka rye ryo mu ijuru, yatwuguriye amarembo y'ubugingo. Uko tumwiyambaza aradutabara akaduhumuriza, niwe mahoro yacu. Murakoze cyane. Bari bambwiye ngo barashaka kuvuga yubiri ya sekuru. Ndashimira umuryango wanje bwite, cyane cyane umudamu wanje kuko yabivuze. Asandi ko yivuga ijambo rimwe nananze kurivuga. Umunsi anyima ibiryo ngubwo ntagiye gusengera Nyasuku, nibwo nasuye gutinya umuhamagaro wanje. Nanone ako kantu reka nkavuge neza, yarambwiye ngo utaje gusengera Nyasuku singuha ibiryo. Ngira ngo ni migezo abivuze bukeye, ndaceceka ngo amaragaburira abana be ararangiza. Ngo arangize kandi abaheza ibirayi kuko sinazaga mbirye, kandi afite ifu n'imboga. Arambwira ngo nukuri ntiyobaka impaye byo kurya. Noneho ndunama ndaceceka, aryamisha abana mu mwanya. Haravugaga ngo nibaga gahunda uzotoje gusengera Nyasuku, hasigaye genda uryame. Ambwira ngambwire ngo ntekereje kuja kuryama, ndavuga ngo nuryama nopfa. Umudamu umubwiye ngo ndagiye, arambwira ngo nukuri kuba yarakomeje ubu butumwa, ntazanemwo ikibazo ngo badutere mu rugo bavuge ngo hari ikosa yagize. Akabashaje nta kosa turabona, ndamushimiye. Kandi ndashimira abana banje bamaze gukura, twarafatikanyije nukuri bashigikira se, baranakomera batoza ubutumwa. Kuri ubu ndabona mu wanje mfite abandi ba pasiteri babiri, nawe wa gatatu. Kabona harimo abandi babavuga butumwa, abana barakomera bakurikira umuhamagaro wa se. Ibyo byaranshimishije. Nukuri ndashimira pasiteri waha, ntabwo ari umunsi wa mbere amukorera iki kirori. Hari ikindi yigeze kumukorera amuha n'igikombe. Ndamushimiye kuko azamufasha mu bintu byose kandi akamuba bugufi. Amaze no gusaza, muze mureba hari igihe azogenda mu buzubwenge bugabanuka bw'igisaza. Mwe muracari bato, muze mumukurikirana mu muhugure, ntakagende
nabi azokomeze urugendo rwiza. Ikindi ni ukuri kuba mwadutegurije ikirori kingana gutya byaduteye ishema kandi byatwishimishije cyane kubona abantu bangana gutya baje kwizihiza uyu munsi. Ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Ikindi cyongeyeho ndashima kubwa muzehe twabanye turi abana bato ndakeka ngo je nari mfite nk'imyaka 16 nawe afite none nk'18 cyangwa 9. Turi bato cyane nko kuri ubu ngubu abana bangana gutyo ntibokubaka, ariko turabana tungana gutyo. Ndamwihanganira, nasanze uko ameze, ariko ndetse ubu ngubu ni mukubona amaze gukura bisa nk'ibihaye imbaraga ziba nkeya. Nasanze ari mu birere, ari umuriro. Ni ukuri aragenda bakama baja mu butayu, bakagenda kuwa gatandatu, kuwa mbere bakagaruka ku cyumweru mu gitondo. Hari igihe kimwe nyabyaye uyu muhungu mubiri, baramubwira ngo nyabyaye bari mu butayu, arababwira ngo ufashe yasuka ngo ntaza stebe inyuma. Barambwira, ndavuga ko noneho byagenze gute? Ubwo ndiyoza ngo narebe n'umwana wiwe, ahubwo nimba nta kindi bimubwiye. Aratwihorera. Hari kuwa kabiri baza basengera umugore umwe ngo niyasa wamukiza wo kucanzuba. Yamavuga ngo ntibotaha uwo mwana atarakira. Icyumweru kirashira narabyaye ataza umwana. Ndabireba ndavuga ngo nukwihangana, tihanganye wosara. Ndamwihanganira ico gihe kugeza n'uyu munsi. Aragenda, turamenyera, bibi bisanzwe. Ndakomera, ndakura mba umugore mu rugo, be numaze kugira abana 3. Fata isuka ndahinga kabisa, ndahinga bishobotse, ndetse nkanacuruza. Kavuga gusa ngo Mana uzomurinde, gusa uzubana nawe. Hakaba igihe bagenda bakaja gusenga, hakaba igihe haba induru, bamwe bakavuga ngo bashamburiye, ngo bagize gute. Ubwoba bw'umuntu amavuga ntabo bantu bashamburiwe ibintu byabo. Uyu munsi sindamuka, ndabona ko baza kumpitana cyangwa bakampitanira abana, nkagira ubwoba bwinshi. Kandi nkamasenga avuga ngo Mana uzondindira abana, nibikomera bazojane ba nyiri ibiheko byabo babitwaye. Iyo mwanya uratambuka, abashamburiye barashamburiya, bagira gute. Ndakomera nyine nkagendana n'ubwoba bwinshi, ariko ahubwo nanje nzama ndaza ndafatika, ndasigara musengera ngo agende. Kandi yambwira ngo agende, nkama numva sinaguma kwigora ngo ndamubuza, kuko bidashoboka. Ndihangana, ndakomera, ndamenyera, ndamwakira. Nukuri kuba yarakomeje ubu butumwa, ntazanemwo ikibazo ngo badutere mu rugo bavuge ngo hari ikosa yagize. Akaba ashaje nta kosa turabona, ndamushimiye. Kandi ndashimira abana banje bamaze gukura, twarafatikanyije. Nukuri bashigikira se, baranakomera, batoza ubutumwa. Kuri ubu ndabona mu wanje mfite abandi ba pasteri 2, nawe wa 3. Kabona harimo abandi babavuga butumwa. Abana barakomera, bakurikira umuhamagaro wa se. Ibyo byaranshimishije. Nukuri ndashimira pasteri waha, ntabwo ari umunsi wa mbere amukorera iki kirori. Hari ikindi yigeze kumukorera, amuha n'igikombe. Ndamushimiye kuko azamufasha mu bintu byose kandi akamuba bugufi. Amaze no gusaza, muze mureba, hari igihe azogenda mu ubwenge bugabanuka bw'igisaza. Mwe muracari bato, muze mumukurikirana mu muhugure, ntakagende nabi, azokomeze urugendo rwiza. Ikindi ndamwifuriza kuzoraga ubwami bw'ijuru kuko yabukoreye. Arakoze. Dufite impano dushaka gutanga. Turi abana 8,
umukobwa wacu mutoya yitwa Aline, ntawe uhari, ari muri Canada, niwe mutoya ariko nawe afite aba yakubaka urugo rwiwe. Twese ko turi 8 twamugeneye inka, buri wese twamugeneye inka 8. Kandi buri wese ntawe watanze akanyana cyangwa nganire niwe watanze ikimasa ngo nawe c'ubukombe. Umuntu wese yatanze inka y'amadolari 500. So hanyuma hari n'indi mpano dufite kandi n'impano ya Aposo mu izina ry'abandi, ni ya Aposo ku giti cye yatambuka tukayimusingiriza. Majoja muhereze iyo mpano. Ba bantu bafotora, reka nanje mbega hari n'indi mpano bafite bambwira ngo ni ya papa na mama bakwigira imbere, nabo bakabaha iyo mpano. Mwese muyikoreho, iyo ni ya bose, nizanka ni ya check bashizemo hariya, ndabyizeye. Murakoze cyane. Mwiyicarira twakwakira Aposo, babanye na papa, yavuga nk'iminota 2, Aposo yarangiza agaha papa mikoro, abandi biyicarire. Munyemerere dukomere Imana amashyi ku byavuzwe byose. Ndashima Imana ko Sira akiriho kugeza uyu munsi. Jewe nkiri muto nakuze mubona bari mu bitaramo bikomeye. Cya kabiri, nge ndi muri generation yahagurukijwe nabo na timu yabo. Nge na Kamusore twabavugirizaga ingoma cyane, ariko nta mwuka twari dufite. Tukaba gusa abahanga bazi kuvuza ingoma ariko tudafite umwuka, tukaruha ibo ntibaruhe. Twaje kuryama, Serenda akaja kuguhiga iyo wagiye. Mubishe Bishop Kamusore bivugaho. Ibyo nanje yarabinkoze, akajya kungarura nagiye. Tukagaruka bene uko ntiwo munanira. Hanyuma ndibuka tubavugiriza ingoma, bakuzura umwuka, bamwe bakanyura mu madirisha. Ikindi gihe mu rutigita bamwe bafatwa mu masharupantiri ya hejuru, barazamuka bicarayo. Kamambiri ya nyenyeri irahanuka, ingwa mu bitugu. Navuzaga ingoma nunamye. Kuva uwo munsi, niwo munsi navuze ati ngiye kwiyahura mu ishamba, kugeza nanje imbaraga z'Imana, umwuka wera nkubonye. Guhera uwo munsi nubwo natangiye kuja mu butayu, kugeza Imana impaye umwuka wera. Duhita tubazamukiraho. Ico gihe bari no muri Karongozi, bamara igihe banasengera mu masha iwacu, twari twegeranye nakuzi gusa. Ibitaramo byose nkabona arahari, biruka umuhana, bagira gute, ibintu bene ibyo. Tubazamukiraho muri groupe yabo n'aba Rugina. Hanyuma icyo nshima uyu munsi, kubona Sira uko yatangiye niko kimeze kugeza uyu munsi. Nta kintu ubona rwose ko hari icahindutse. Ngewe ngereranya uburyo twabakuriyeho n'uburyo twabonye imitekerereze yabo, n'ubuza mbigaho. N'ejo twavuganaga na Rugina, bari bafite umwihariko. Babanje kuzura umwuka wera, bagira akajagari kenshi, ariko nyuma barayoboka,
bagira ababarera, bemeye kurerwa, baba abantu badasanzwe. Icya kabiri, bagira umwuka mwiza. Hari abantu bagira umwuka w'Imana yo ukabona si mwiza, ni umwuka ushobora gutera akavuyo, umwuka ushaka kwanganisha abantu. Nyuma baje guhinduka, uzabarebe kugeza n'uyu munsi, bagira urukundo rwinshi cyane, bakunda abantu bose, ukabona n'umutima we wose kabisa urahari. Nkunda kuvuga ati igihe cyabo, ikiyumbe cya kiriya gihe cyari ikiyumbe cy'abantu bararamye bareba mu ijuru gusa. Njya mbona gitandukanye n'icy'uyu munsi, ushobora kuvuga ati icy'uyu munsi ahubwo kirareba hasi, kirasa n'ikireba mu isi. Ariko ikiyumbe cyabo bari abantu bareba mu ijuru. Ndibuka badutoza ibyo, mukabaho, kubera twaba dusenga ngo tujye mu ijuru, twarabisengeye inshuro nyinshi. Bagize impano nyinshi zikomeye. Ibyo twagiye tubona, ibitangaza byabaye mu gihe cyabo biratangaje. Njyewe sinzabyibagirwa n'igitabo nanditse kera cy'ububyutse, nacyandikiye i Burundi. Nagiye ngerageza kuvuga bimwe nagiye mbona muri ico gihe, kwanga ko bishobora kuzazima. Bigina narabimubwiye, Sira kenshi twagiye tubivugana. Icyanyuma, nge nyuma naje kugira amahirwe maze kuba umukozi w'Imana, cyane niga muri apostolique, Shilo apostolique, bigisha iby'imihamagaro. Maze kubyiga menya imihamagaro, nico genge nabaye intumwa, ko namenye umuhamagaro wanjye. Rero nabo babyigisha batangiye babimbwira, ntabyemera, ndaruhanda byemera, ariko nsanga nibyo. Nitegereje aba bagabo, ni kera nabibwiye Rugina, ndamubwira ati nukuri nturi umupasiteri, ntukanabe pastori. Rugina, impano yawe uri intumwa gusa, uri aposo. Ndashima Imana ko aposo Gitwaza yamusengeye muri uku kwezi, Bigina akaba aposo. Icyo genda mubwira ati Sira Serende, nuko abantu batabizi gusa ngo bacukumbura iby'impano. Ni profete Serende, ntabwo ari umupastori na gato. Rero by'ukuri nubwo ushaje, twe tugufata abo muri iriya generation nk'umuri mu itsinda ry'abahanuzi twagize. Ubuhanuzi bunyura mu nzira nyinshi. Niyo avuga indimi za Serende, buba ari ubuhanuzi buba burimwo kubumva ubuhanuzi. Rero Serende akwiye kuzasaza n'icyubahiro, tuzayivugana na ba aposo hariya rwose. Sira azasaze asaziye mu mpano ye, azabe profete, asigwa ayo mavuta, asaza n'impano ye. Ndabashimiye ababiteguye, Imana ibaho umugisha. Aposo wagize neza rwose. Ibi si benshi bashaka kubirekonesa ngo babihe agaciro, ariko umuntu wabaye umutaramyi, umuntu watinze mu kiyumbe, Sira baradutreninze. Ndibuka ba aposo badusanga badukurikira mu butayu, bene uko batangira gusenga mu kiyumbe. Ndibuka nabo badusanga mu butayu nk'uko twasangaga ba Sira, ndabyibuka cyane. Impano zihaguruka, ibintu bikomeye. Rero turazirikana ibyo mwakoze, kandi Imana yatangiranye namwe niyo izatuma musoza neza. Kwifurije umugisha no kuramba, ukazakomeza kubicitegereza abandi bareberaho. Twe turahari. Ubushize narabahamagaye abasaza bose batureze, baza ku rusengero ngo tubahe impano, mbagenera impano z'amafaranga, baha ama-envelope. Mu myaka yashize, ngira n'umwaka ushize barusingizwa abande kugeza kuri Sira. N'umwaka ushize. Kubera ko tudashaka kubibagirwa, ndashima ko aposo atibagirwa ababyeyi n'abantu bagiye badufasha mu myaka ya mbere. Imana ibaho umugisha. Abayumbe mwese mwigire kuri ba Sira, muzasazaniza imbaraga mu izina rya Yesu. Nimumwakire mukomeye Imana amashyi. Haleluya, 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 haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Yeye ni wa milele, anastahili kuinuliwa. Ni Jehova Jire, ni Jehova El Shaddai. Kengola yolo banda nyos, ebengila bilisa banda anda. Iye kole kokina bilisampa. Amen. Ndashima Imana no gushima Imana. Mbere ndashima Imana nifashishije umurongo wo muri Bibiliya Abaheburayo
13 umurongo wa 7 Bibiliya iravuga gutya ngo mwibuka babayoboraga kera, cyo ni kimwe, bakababwira ijambo ry'Imana, ko ni kabiri, muzirikana iherezo ry'ingeso zabo, ako ni gatatu, mwigana ukwizera kwabo, ako ni kane. Yesu Kristo uko yari arajo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Amen. Ngiye kuvuga mu magambo make Imana ikomeye, ariko hagati aho ndabanza shimira abantu. Mbanje gushimira, naratekereza kalendare y'Imana. Imana impamagara 74 impamagarira nuzura umwuka ndi kukabara. Noneho tekereje ino yubire kwihayibera hano Zindiro Kimironko muri Karivari. Imana ikategura Karivari ico gihe muri 74. Imana itegura Karivari ngo iki gihe kizaba ari iki, tuhagaza aha tuyobowe na Apostle Christophe Sebagabo, umwana mutoya mu myaka, ariko wumvisha Imana neza arayumva. Shimiye abakarivari, abahungu n'abakobwa, urubyiruko rwose. Shimiye abamama ba Karivari bose. Shimiye abagabo bose ba Karivari. Shimiye itsinda ryose rya Karivari. Shimiye abayobozi ba Karivari. Ntabwo ni ino myaka tumaranye, nta kibi mwigeze munkorera. Haleluya. Ndabashimiye. Ngashimira Apostle kuko nabandi babivuze, Sebagabo Christophe, kuko yamenye kumva Imana, amatwi ye yumva Imana, umutima we wumva Imana. Haleluya. Amaboko ye yumva Imana. Yatunyuza amaboko ye. Hari abantu baje gukora ku ifaranga bagasana bafashe igishirira ikara ryahiye, barahaba bene abo bantu bubugugu, ariko ntababamo Apostle wacu. Ico nasho ndakimushimiye. Amena. Ibyo gushima ndarangije kandi ndenda gusoza. Ndashimira umuryango wanje bwite, cyane cyane umudamu wanje kuko yabivuze. Asandi ko yivuga ijambo rimwe nananze kurivuga. Umunsi anyima ibiryo ngubwo ntagiye gusengera Nyasuku, nibwo nasuye gutinya umuhamagaro wanje. Nanone ako kantu reka nkavuge neza, yarambwiye ngo utaje gusengera Nyasuku singuha ibiryo. Ngira ngo ni migezo abivuze bukeye, ndaceceka ngo amaragaburira abana be ararangiza, ngo arangize kandi abaheza ibirayi kuko sinazaga mbirye, kandi afite ifu n'imboga. Arambwira ngo nukuri ntiyobaka impaye ibyo kurya. Noneho ndunama ndaceceka, aryamisha abana mu mwanya. Haravugaga ngo nibaga gahunda uzo toje gusengera Nyasuku, hasigaye genda uryame. Ambwira ngambwire ngo ntekereje kuja kuryama, ndavuga ngo nuryama nopfa. Nanya soho kubwo ngubwo hari muri 96 ico ginkotanye zaragiye kudutabara, baratubwiye ngo titwaze tugenda ninjoro ngo kuko botubwira ngo mot de passe, ijambo ry'ibanga ntitubimenye bakaturasa. Umudamu mubwiye ngo ndagiye, arambwira ngo ninde kan ancumbire. Ndamubwira ngo ya pezi kirayi kimwe ngitamire umenye ko ntakuziriye. Uwo munsi ndagenda, kandi uwo munsi Imana ikora igitangaza. Umudamu warugize iminsi 5 atazi y'umwana ari iminsi yayitera, mushike sanga baramube babiri na mukeba barira mu ijoro saa 4 n'igice. Ndababwira ngo nibasohoke basige uwo mukeba we dusigarane. N'umunsi wazutera Nyirasuku isinza sigaye mu Buganda yabaga ibukavu wacaziga nubaracahari. Ndasenga mbwira umudamu twari kumwe ngo nihagira ukomanga ntamukingurira ntaratangamina. Nasenze nk'iminota 40, umuntu utaze wihinduka izigize iminsi 5 arahindukira, arasura arahindukira, aricara yegera inzu arayegamira ngo amare kwegamira inzu. Sinzi ukuntu namufasha ukamugahanga hasimba ibuye ryari sinzi iyo ryari riri muri ibi bice by'umutwe. Yamavuga ngo kingurira wari ukomanza, asanga aratubaza ngo umwana wiwe ari, baza kumutestinga namubwira ngo sugira umwana. Arambwira ngo sesere ngo ntuzi ko nonse umwana, numva ubwenge bwagarutse. Hanyuma aravuga ngo afite inzara, Imana ibiranyibutse.
urumtu waruzutse bashaka icakura n'amata saa sita turarya. Iyo ni Imana ikomeye. Oh haleluya. Reka nshimire undi muntu umwe hano uvuga mu izina namara haguruke mu murebe. Reka nshimire mama Munezero Annette. Uri Annette Munezero nawe yarahagurutse nta kibazo icara. Uriya muntu ndamushimiye. Hari abantu benshi bazambaza homba nkababwira ngo mbakwantuza bakaba bagonza urukuta. Seigneur Jésus, noneho ndangiza uyu munsi ntusanzwe ko ndabitegereza gutya nkabitegereza gutya kavuga ibitangaza nka bitatu nimara umuyobozi ya gahunda nibanyemerera nubwo batararekura abayumbe nanje naringisa nufunze muse nk'abande kurana n'abayumbe tube nk'abakebiterera gutya amasega ikintu kigomba gusa nk'uko citwa. Haleluya. Nibutse Imana yatugobotoye ahantu turi mu bibazo bikomeye muri Mibunda muri 89 batubwiye ngo turaba abashitsi ntibatubarura amatora baratora baradusiga. Ico gihe abagabo b'Abanyamurenge bakurikira abashefu de groupement bababeme je uwo munsi basiga ahantu nundi mugabo w'abatwara ingoni gifota aramwira ngo asigare akamiri nka abana n'abagore abandi baje ku rugamba. Gifota aramperekeza injimaranda negeranya abagore barenga 300 ndababwira ngo dutakira Imana yo mu ijuru. Haleluya. Muzo baze bavuga turasenga saa 3 n'igice tugeze saa 10 Imana iravuga. Imana yatubwira ngo baragenda batabaruke kandi ibintu barabifata. Abariko bigenda saa 11 subira aho nari ncumbitse kwa bamuyomba mu baturubika. Mwijoro bafata udupapuro tumwe batujana hari ibuvira kandi babishira nanone abahe bavuga ngo tuba bashitse. Uwo munsi Imana yatubwira ngo twandika amandiko cyo gitangaza rekane cyo kibabwira cadukijije iyo ntambara. Ayo mandiko nyaheza rugabirwa ruturubika. Ndamubwira ngo umunsi commissaire de zone yarahayaze ngoje kureba abo bantu baciye ivote. Reka mvuga ico cyonyine gusa nimara mpeza gahusha n'abayumbe tube nkababanza twiruke. Haleluya. Ndayamuheza ndamubwira ngo uzagende Imana yavuze ngo uzoyatware muzoje kumutegera kwa Muzerwa muzotwara udutambaro tw'umweru. Uwo munsi rutiririza ubwo jera nawe yari yabakoreye ka raporo arabwira ngo mutaje kuvuga ibintu byinshi ngo nimugera kwa chef de commissaire de zone mukamuhe bakajana nayo mandiko ngo bashike gute. Uwo commissaire de zone yarazi ko bamurwanya yazanye abasirikare bamutegesha ngo ni heri kuona ndugu n'udutambaro haraza arabegera baramushorera bamubagira inkoko 6 n'isekurume y'ihene bamuterera n'akaga papuro ngo gasome nta kindi asobanuye. Arabwira ngo umuntu wabandikiye raporo ngo arandusha amashuri ngo mumuzana ari we tuvugana. Rutiriza yari ababwiye ngo ntibamwerekane baravuga ngo n'umwana wacu yari muri vacances yiga Kinshasa. Baravuga ngo yasubiye Kinshasa mufite n'abana Kinshasa. N'uwo munsi ikibazo gikemuka amandiko arabacecekesha bukeye barataha. Iyo ni Imana ikomeye. Haleluya. Ndavuga Imana naboneye igikondo kuko Imana yiri murengeyo twovuga bukira bugaca tuzoguma tubibabwira n'ubundi babivuze. Umunsi umwe mpanga abana hari ku cyumweru ndibutse Mahoro we yarahari Pastor Mahoro ndababwira ngo dufate kindu yari yananiranye hano baze bagenda bakananirwa amabatayo n'amabatayo. Uwo munsi bari bayitumye bisogo ndabipasuwe Bwana sifiwe. Ndavuga ngo dufate kindu dutabara abana lelande pilelo neza ndababwira ngo mwipange gutya mutere. Haleluya. Gutya mutere gutya Pastor Mahoro twari kumwe asandi ndabyibutse. Uwo munsi hatukaba twicaye mu musirikari wambaye civil agumara tureba nta makuru jewe
ngo turangize isi bambwiye ngo uyu ni umusirikare. Ndavuga ngo Imana ishimwe ko yari ahari, kandi ndavuga ngo ejo kuwa mbere bazatangaza uwo munsi bwakeye bavuga ko indu yafashwe. Icyo gihe ababizibuka ko mu za 1999 berekanye imbunda y'imiraka 40 bitewe n'igitaramo. Mukunda igitaramo, mukunda igitaramo, mukunda igitaramo, mukunda igitaramo, mukunda igitaramo. Haleluya. Ndahagurutsa Pasiteri Yakobo Gatungo, mpagurutse na Muze Pascal, Revera Pascal Kiyo, nahaguruke. Mpagurutse na Pasiteri Tito Rutimirwa. Muhaguruke ngire ikintu mvuga muhagaze, nimara umuyobozi wa gahunda nanyemerera abayumbe bankabaza dusimbuke. Revera Kiyoyo Pascal ndamushimira. Ubu ngubu sinarinzi ko ari hano, mucishije biriya by'amatangazamakuru arambwira ngo arino, ndamubwira ngo azabe hano. Nshimye ko yaje. Ubundi uyu mupapa turavukana ni mujara wanjye, ariko yanyigishije mu wa 4 wa primaire, kandi yanyigishije mu wa 4 muri primaire hajya mu Gatolika. Ndamugushimiye ko wabonetse hano. Icara hasi. Pastor Gatungo twaragendanye nawe na Rukema, yutumye muhagurukije nawe nashaka yicare mvuge yicaye ataje kuruha. Titi waguma hagarare nta kibazo. Haleluya. Noneho twageze mu Bijombo muri 93 duhaye tuje ku musitari, dusanga abandi bagiye guterana mu kagogo ku meza. Abasigaye baratubwira ngo duterane, turabwira ngo ntitwoterana kinyume, mwebwe mwasibye mutagiye ku meza basange tuzoterana ejo kuwa mbere. Aba pasiteri batwemerera, baraturyamisha saa 5 za mu gitondo. Rukema aryama hagati ngo habe saa 10. Rukema aratubwira ngo areretswe, aravuga ngo mbonye ngo stere ni ikirundo kimeze nk'urubura, ngo ko kizamuka ngicanje gisumba ica Rukema, gisumba n'ica Gatungo, kuko Rukema ari umuhanuzi nabi wakwe. Aravuga ngo nivuga butumwa ryaje rizokomera, kandi ngo nubutunzi Imana impaye, ngo umuryango wacu wabega batogera kandi batomba. Gatungo twari kumwe. Aravuga ngo ni stere nabonye ikirundo, kandi ngo zagira ijambo ry'Imana ngo rizakwirisi. Imana ibagirire neza. Twari kumwe. Pastor Tito tumye namuhagurukije mu bihe bikomeye, bazaga badusiganya ngo tuje kwirondo, tukababwira ngo turihoraho, nitwe turihoraho. Umunsi badusiganyije bikabagendekera ukutari kwiza, ariko tugasenga Imana. Uyu mugabo n'umugabo w'Imana nawe utagira ibirohwa. Pastor Tito ntagira ibirohwa, ntagira mandi, ntagira matirimbukanye. Nijo n'umugabo w'ukuri, kandi n'umugabo uzusenga Imana utagira uburyarya. Le monde icara. Imana ishimwe. Ndangiza. Nogira gute? Haleluya. 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 Vuga umunsi twari dutaramye ku mugogo bikomeye. Itangazo rishahari kuri guverinora yahari y'Ubuka, baravuga ngo niba bafata abafrere n'abandi bamanure hepfo, amaze baje kohereza indege zije gutwika umurenge ngo tubitse inkotanyi, kandi n'ukuri ndi bariko batubeshera no muwanje nari nzibitse. Ngo mare twama tugabura ibyifuzo, ndababwira ngo tugabura ibyifuzo, ndababwira ngo bamwe bacungane n'indege, abandi bacungane n'intambara yo hasi. Ndababwira ngo bacungana n'indege, ndababwira ngo umwe nije undi uri buzemere, tuzoja kubwira inkotanyi hari hakujya. Uziko zari zikambisajya ku Gashararute uwo munsi muri cyo gitaramo twari kumwe, nari kumwe na Bagafasi. Abana baratinya, Gafasi aravuga ngo turafatikanye, namamubwira ngo ejo tuzarakubwira inkotanyi. Turagenda tuzigaza iruhande, ntawagendaga atoherejwe na Gapita, abatazi Gapita ni nyumba kumwe. None ngo dushike tubashikaho saa 12:15 nico ngiye kurangirizaho, amaze twe nkabashina Bwana sefiwe. Noneho baravuka
baravuga ngo uko twazindutse ngo nituvugaho ugapita utwohereje baduha akarimo gato cange batuvivure. Ndamubwira ngo ntabwo twaje gukora, ngo none mutuvogereye kabuki. Niwo munsi numva ikinyarwanda kivuga ngo kabuki. Ndareba ndavuga ngo ntako batugira, ariko yenda baradusubizayo ntavuze. Ndababwira ngo Safani, iyi myobo mwicayeho niyiki? Arambwira ngo se nta makuru mwumvishe y'indege ko ubwo bari banyuze mu bantu mu ijoro, barababwira ngo tuzinduke ducukura imyobo, kandi bwakeye abantu babicukura. Ndamubwira ngo niba bijanye n'indege ndimubwira ikibazo, mwebwe mucunga n'intambara yo hasi, hariho abacunze indege. Arambwira ngo se abo bo bari bande? Ndamubwira ngo umwe n'uyu. Nazabwira agafasi ngo areke kuvuga, jewe zoza mvuga je ufite imyaka myinshi. Hanyuma barambaza ngo se ngo ufite 12 n'ubu sinyizi n'ubu mpambabwira ngo bavuge ngo se, ndababwira ngo se 12 niki? None ngo arangize abandi batatu barajiza babaye bane, basubirishijemo ngo bamare baravuga ngo numva ko bavuga ngo sha ngo muze ntazi 12 ntani yafite, we none acunze indege. Numva bavuze ikindi kinyarwanda numva yaho uwo munsi baravuga ngo muze yaba yataye umutwe. Bavuga ngo muze yaba yataye umutwe, hawukoraho gutya. Kumva urafashe n'ukuri, kumva urafashe neza. Museka ariko munkurikira, muzamwitsa munkurikira. Hanyuma haza abandi babiri batandatu. Abo babiri bavuga ngo se nibiki byabaye, ngo kwa rerite yabaye basubirishamo. Numva ko bavuga ngo muze se yaba ari gipinga cyangwe ngo gira tugifanyiye. Simenye igipinga, simenye no gufanyiye, kuko bariko barya za saradine. Ibintu nza bivuga uko byitwaje, nta mbere kangira kandi nta kindi. Noneho bariko barya za saradine ngo bavuge gufanyiya, ngira ngo bagiye kuduha agakopo kamwe ka saradine. Noneho numva ko bikomera, numva ko babwira abandi ngo nibyo ngo gira dukora akazi. Karabaye kandangise. Noneho Imana twataramiye, umwe yamajuka aravuga ngo batabwa ari bipinga kuko mu bitekerezo, ngo ahubwo bababwiye ngo n'Imana yavuze. Basa nk'abagenjeje make, barambaza ngo none se muze ngo Imana ivugana n'abantu. Ndababwira ngo ivugana n'abantu, ngo none se yaba yavuze ibiki? Ico kinyarwanda kandi ngo yaba yavuze ibiki? Urumva ni nkaho ibintu biteye ibibazo, ngo yaba yavuze ibiki? Hanyuma uwo munsi baraturekura ntitwakora, kandi Imana irabikora. Ako gace kagira gutya. Imana ibagirire neza, mushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihora witeka ryose. Amen.